Додека траела пандемија со коронавирус, масовно луѓе на Балканов, вклучително и во Македонија, снимат одредени чудни светлини на небото, чудни објекти. Може би на Фейсбук ги имате видено, имаше Кавадарц, имаше Куманово, имаше во Србија, имаше дели во Швајцарија. Чудни објекти, например, чудни светлини, одредени роеви на звезди, така натаму и така натаму. Се случува ли нешто чудно? Вие сте имале многу емисии нели на таа тема. Можно ли е тоа да е на некој начин смислено правено за да се засили таа параноја кај луѓето и така натаму? Дали некој тоа може намерно определи? Навистина се случуваат некои чудни појави на небото токму сега во овој период. Što su ti agenti uzeli iz njegove sobe? To nikad nećemo saznat, no ja mislim da putovanje kroz vrijeme usmjereno na nekakve uređaje je potpuno promašen koncept. Jer istinski vremoplovac je naša svijest. U američkim istraživanjima remote viewinga, onog špioniranja na daljinu, se pokazalo da ljudi nekad vide neku udaljenu lokaciju, ali da je vide u nekom udaljenom vremenu. Potom su mnogobrojna znanstvena otkrića pokazala da naši fiziološki elementi našeg tijela vide 1 do 2 do 3 sekunde u budućnosti. Znači kad su ljudima pokazivane ružne i lijepe slike, reakcije su je pojavljivale prije nego što se slika pokazala. Tako da ako postoji istinski vremoplovac, to je naša svijest. I to je potpuno u skladu sa razmatranjima da se zapravo cijela naša stvarnost stvara tu u našem mozgu kao neka virtualna stvarnost, jer naš mozak koji interpretira osjete, se nalazi tu unutra. Tu unutra mi osjećamo stol, gledamo se i tako dalje. Tako da nisam baš siguran da sad Trump ima nešto za putovanje kroz vrijeme, pogotovo zato jer mislim da američki predsjednici u tim pričama o tajnim tehnologijama nisu visoko rangirani. Znači negdje još od 60-ih, 70-ih godina su neke od tih tehnologija skiranih sa NLO-a prije, dakle sa UFO-a, su dobivale takve stupnjeve povjerljivosti da je bio potreban kontinuitet. Znači američki predsjednik, od Eisenhower je bio zadnji koji ima uvid u to, američki predsjednici nemaju uvid u te stvari.